Ka Hot Spring kadon ha Jaran Southwest Kazil District. Kabalungo ingim tagas ngi kalong baki nong up ticket lani ki nong lumpisa Shaban Lake sya Hot Spring ki kenja jarjar. Ndala hiar kamsherum ngi ui baka jingki yang kalpra ka jingki yang kaban cross sya Shiliang sya Jaka badan ka Hot Spring. Itunumi yang laliit bat ka jingkir jong kani ka jingking pini ihang ni bakilah kelem lut long bakadai ka jingter jong labak ka ka jeliu ha Henry kumnu ka kalak ban kot hadu kani ka jingking ndang layat bat ngila cross sa Shiliang habang ayat ja kani ka jingking ka bomdon jingkir ni kirang ba abriu la ni kicinrang beriu ngim lelai Henry lesi la lagi kelung kena kalong ka jing seir yakin mamdon jingker syu endang ipoi hang ni haka Jaka ya kabala tip kum ko Hot Spring la ni ka shit tong ini pai ya gani ka report hadian balas lembak bangam jupoi syu agani ka Hot Spring la ni ka shit hapo Jaran Henry na koin jaga sini ngapet ngala isne ya ka jing sya penjot jong kamariang ya ka ni ka Hot Spring ka Jaka ka ba paunam ha ya ka ba ni jutep kum ka shit maka shit ka don hane ba kibriu ki wan keleng na kam tawon pet ya ka ni Hot Spring ka Hot Spring ka di hantai tapi dia kami au minum ka jing kelong ka ni Hot Spring lesi ka dei ka kum ka jing kelong de ka jing lik jong boganu ya ka taintep tapi hak jing ter jong labba hakini kita yo di balgap lapan job dot bakhat ya kani ka jing snan tak ni Hot Spring ka klapoi hadu hantai pete baik anu ya kini kitulong jo kini kiyin alin lot hadu hantai bakhat kani ba siap laprat bakhat kate ka jing ki hantai ro klapra jing sya kani ka ka behe than ka tu ka jing kenjang jo ka ding bikin sai sai ka jing kenjang jo ka ding bikin na kani wa dai ka hadu hatnum jong kini ki yeng ki badon sya kenjang lane sya jerong jong kani ka wa kila lidut pin pej hang ni ki mau jingking pej hang ni haki Jaka lani ki kamera ki baju penun kam ban sum ki nong wan kai kila dap lut dok ndo ngini yai ter poi hang ni bagan ni ketika telong jong ka shit dan ni ka Hot Spring ni yui setang hang ni ya ka kani ka buklut tartar pai syadu syatunum katai pi la don setang kinyut kinyer sudah kat kajing kenjang jong kini kiyeng la isen even pai ya ka Hot Spring la dap lut setang ki jabok jaban bat kiyeng kila pralot la dingin pej nang ni ngin yui kendiang ya ketika wa bat kum juru jingker jo ketika jikin kila pralot tingin pej lagi snai khat ba kani ka Jaka ngiwan hang ni na ta pej ya kani ka shit Henry ngim yo syu ban pej namar ba la penjot dot ulaba hado ba ko ka tap lot ya kani ki yem ba isi kum kani ka jingjia kam juda jekot ka jingkan mau juna bakat kani ka jing slaba kani ka jing heum gambat julap ko hadu bana tap kat ya kani kiyin di badan hangi hakan jang kawa kani tang nang te kani ka tap syadu sini sipo dalong la lagi pek pap dalong la is Asia pek ya kani ka Hot Spring hak balak pelut ya kani la snai kani na kapta banwan kinong jok kai keleng kani na koi hani kan jar kemudian syu tang kimang up ban krong bisa lagi bandung kita kadau kalong ba kani ka Hot Spring lasyak penjot ha kambarian haus leba hakini kita yo di balade ini berkhaj adap terus tang siap islading dijabok kita ban dengan marka jintap jogo te perlap yang mentahi kani ka Hot Spring kampat long lagi kam nang syu tat anda ngatrai hadin baki la repair lan lapen mahabian kan salong bangin yawan kai biang hakani ka shit
maju setenat sunyi jangan ni komsit nak bangan jupoi berbor majuan bansum kini kaum kebakrit tatar kaum kebakran tiu mereka bakrit mereka mentapat ni syu badi kaum namar balak penjot dot uslaba hakini di tayo kibalret ka swimming pool ka baju long berbor ka bakut bat ka ka badon haka barabor ka long ka basungur clear Henry menta ladap taki cabok jebai badau siap sudah kumta ka jing penjat jong ka mariang kala long ka bashir kai bad ka jing jur jong slap hakini benai beladan kala penjat lut ya kani ka shit lani ka hot spring ya kani ka hot spring hidang kang ta namar balasya penjat lut haul